tạo bỏ ăn lên mà nó kìa dây tao mày đi có mấy bông là gì xí lên chưa chưa không vậy ai xìa quá đó mà sao này đâu này xe với kìa lồng bên mình là ba kìa gì cái tiền tuổi dậy bộ nó cái số đến nó xuyên thế nhưng mà thành cái lệ này từ đó cho nó độ thì này về toa mà lấy số đó nó bảy toa dậy mà nó đó hiện đang ngay là lấy trả gì hả cái là chạy cũng phải cho nó một thứ này mà ngâu nè bữa nay toa mà lấy số đó phải dọc đi liền ô mà nó ăn đê cái của you one star này cái số đó cho nó toa mày nó bảy toa dậy vậy ok thì mà đó tạo bỏ ăn lên mà nó xem nhá quả là vui cái lành là quái gì quái nào vậy phải ai men nè dao bà vì nó ok dây tao mày đi âu đồ mà nếu bây giờ trả về trước khỏi rồi u là rồi đi được alle bây giờ tao mua quả phi nếu quên này chứ tôi là tôi nó phát ra là thôi cho chả biết TV đi xẻo nó cặp luôn tôi xẻo này hả cho nó cứ nào về chơi sao video lấy đi thì cho nó ngáp hay là video lấy đi chụp khỏi cái video lấy đi bọn nó thì chả hà lấy đi bọn đâu cả cũng mà phép mà biết à cũng phép mà biết à cũng mà phép mà biết bố không biết bố thôi đấy có mấy bụng là gì khơi ra cho có mấy bụng có mấy bông là gì xí lên chưa con thôi đi được không mà bây giờ nó còn mì yêu hả chưa không vậy miền là cái anh là bị mà phơi ra ok bao nhiêu rồi em mà phơi ra gì nữa đấy em phan này ai yo mà mai đây nhà bố anh gì mà em mới sáng nhà ra một lúa em mà ý yo bao nhiêu à đi ra quánh thải nè quá thải nè nhá quả bây giờ cứ dùng này sao là thôi bia ý cứ dùng quả nào bảo quá lâu rồi đó phải không cái này được quáนี่ปูลูละမသိဘူးမိတော်ပူတယ်ဘယ်နှကောင်ဖို့မငါပြမတကောင်ကျုပ်ပြချက်ဟောလည်းနှစ်ဖက်မရှိသေးအေးဟိုရပဇွန်တကောင်ကနေလိုက်ကွာကညစ်ပြီလား ကြပြီကျေတော့အမေရှေ့ အနဲ့လေးကတော့ကောင်းစွာနေလာဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာအမှမကင်နေရောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကင်လို့ရှိရင်တွေ့ရမိဖုတ်ကင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖုတ်ကင်ပဲဆိုင်ပဇွန်တော်ပဲကွာရ不是那搞的现在我们面的。OK，喂，今年。今年写呗，这嘛。写过。喏。写了谁？对嘛，会嘛追。没摘点个嘛。嘛，我那边摘点么？新把他们把。把他们绑架的呀的。เงินปีมา不一样的。写对象，你这头的饼上面呢？没上来着呢。
စားကြည့်လိုက် ရှယ်ပဲမလို့နော်ဒါ အေးရအကတော့ကိုကြီးပါပြောလဲကွာ အလုံးမလုံးတော့ဘူးတဲ့ငါပဲလိုက်ဖုတ်သားတော့ပဲ အကိုရအဖို့ပဲစားတော့အဖို့ကတော့ကောင်းကောင်းဟာအဲ့ဒါသူကြိုက်တော့ငါဖို့အကိုကြီးပြောလိုက်ပါ အထူးသဖြင့်ဘာယောက်ျားတွေကြိုက်တယ်နော် ကြိုက်တယ်ငါဖို့တယ် ဟောကောင်းကြံတယ်ကွာ ဘယ်သူကကောင်းမကောင်းတော့ပါရှယ်ငါပြောမယ်ဘယ်သူကကောင်းကြိုက်တယ်ငါပြောတုံးကြသူများဖြေမကြိုက်စိတ်လာဖြစ်တယ်လေကောင်းမစားကြဘူးလေကဲစဉ်းစားလို့ကြာတကယ်ချင်းနေဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြပါဦးဘယ်သူကြတော့ကောင်းမဲကြိုက်ပြီးတော့ငါပြောတော့ကဘာဖြစ်လို့ဖြေမဲကြိုက်တာလဲကျွန်တော်ကမသိဘူးသိတဲ့လူကျွန်တော်တို့ comment မှာရေးပြအောင်တော့ ပြီးတော့ねဘာကြွက်ကြတော့ဆူမကြိုက်တယ်ဝက်ကြတော့ဆူမကြိုက် ဒါပဲကြိုက် အသားပဲကြိုက်တယ်ဘလို့လို့ ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာအောင်နေမှာဆက်ပြီးတော့ပိုက်ဆက်သိမ်းထားလိုက်ပါတော့တာအောင်နေမှာပိုက်ဖို့ပြီးမှဘယ်နှကောင်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်အောင်နော်